Abangani bami bayabhubha ngokuswela ulwazi ndizani ngamaphiko okhozi Phuthumani hamsani lezi ndaba emagumbini amano omhlaba nigadeke imisebenzi emishe iyazakhe izitha kodwa nikhuleke izitha zezwi lenkosi akuzona ezeni izitha zikaNkuluNkulu uqobo uNkulunkulu uhlala ohlanyeni uhlala esichakeni nakulokhu sephinde wahlala kuBK nakumahaye ngenhloso yokuba senyameni kulungile ungabadelela ke kodwa ugada ungadeleli kuNkulunkulu obathumile usathana kalele uyasebenza sonifanekisela ngokwasemhlabeni zeniqondo kwasezulwini iqiniso niyakulazi kanti iqiniso liyakuniphilisa nanku umbhalo ngokaGubela chapter 1 verse 1 yabona ke mawuthi uyaqala nje uvela uqale ngoGubela wokwazi ukuthi konakele njengoba sesingena kuyona ke ingosi la sithi khona ihlabelelo zamaNazaretha ingosi ebaluleke kakhulu ngoba incike ngqo lapha ke kumqathango yeSABC onguthi ke siyafundisa siyazisa futhi siyathokozisa abantu eNingizimu Afrika emhlabeni jikelele ingosi lasibheka khona izinto eziningi ezahlukahlukene ngenhloso yokwazisa ngenhloso yokufukula abantu ngolwazi ngoba abantu bayabhubha ngokuswela ulwazi usho njalo uGubela emengena singena ngaye namhlanje kanti uDr Ngogi Mahayi njengenjwayelo usekhona lapha ke uzocwaninga imbhalo umthandazo wokuvuka dokotela sikubingelela angeke ubingelela amacingwane ekseni namhlanje usukeni olukhulu okuusuku lesabatha umphefumulo wami umoya wami umzimba wami nengqondo yami iyathobeka kakhulu ukuba sinikwe lelithuba uba siphathe izindaba ezinkulu ezingaphezulu kwethu kodwa ngoba umunwe usikhombile nathi asikho singakwenza sesiyofela khona enkundleni hey abana bokukhuluma ngalenyanga esikuyona inyanga October inyanga le thothi ngempela konakele kushikisha ufude emasimini abanye sebeyavuna abanye babhizi benza lokho nalokho ngiyathanda ihloko ukuthi asikhulume ngaso namhlanje ihloko esithandiswe esisithatha siso sifake emhlabathini impela kunjalo namhlanje sithi eke sisondele eduze sithathe ama-Afrika onke sithathe abantwana bakaPhunga noMageba sibasondeze emthandazweni oyimpeca abadala umthandazo ukuthi njalo uma amaNazaretha evuka ube umthandazo awenzayo usibheka ke namhlanje umthandazo wokuvuka ehlakaleni zamaNazaretha yabona ke uthi uma uqala uthi isiqalo somthandazo wokuvuka bandla ethobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba sesiyamdumisa manje udumisekayo imihla yonke amen amen uverse 1 lowo uthi bandla elithobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba umenzi wezulu nomhlaba kwenza ukuthi uma isikhumbuza lamazwi ke umqalo wendlela emthandazweni waye uthola emoyeni uNkulunkulu emnika wona emoyeni ukhumbula ukuthi ke lo mhlaba esibona nakho kubanele basuqonde kahle ngoba sikumhlaba esiubiza ngeEarth iplanet uEarth sithi ke uma sicwaninga zonke izinto esingacwaninga sithola ukuthi ke singacishe sikalekisa ukuthi lo mhlaba waba khona eminyakeni ewu4,550,000 eminyaka edlule nokuphilayo kulomhlaba okunabuzelayo ekakhulukazi ukusolwandle siyakuthola ukuthi kona kwabe sekuba khona emva kweminyaka ewu3,500,000 weminyaka kodwa ke umuntu yena ukuzabe khona emhlabeni the homo sapiens baqala uNkulunkulu wabadala eminyakeni ewu35,000 eyedlule kanti lokho okunye okwezilwanyana nje ezingenamgogodla kona kwase kukhona eminyakeni ewu550 weminyaka umhlaba uphila lwesikuona esithi uEarth ngakho ke kubalulekile uNkulunkulu wenza isimanga njengoba uShembe ekhuluma ethi bandla ethwele kamenzi wezulu nomhlaba lo mhlaba kusho uNkulunkulu wawenza kule minyaka edlule esengishilo nezintaba ezidumile umhlaba wonke ekuthiwa izintaba zeHimalaya zona eminyakeni u50 million edlule kuzakhandeka lezi zintaba ezijule kakhulu kusuka emhlabeni waseAsia kuyoshaya eIndia
wabakhona ukuhlangana izintaba zahlangana zasebizwa ngeHimalaya. Ngakho ke umoya uya ku verse 19 bowalomthandazo esikhuluma ngawo namhlanje uthi usinike ukukhuthala Nkosi Jehova emisebenzini yokusiphilisa. Ubuthongo bokuvilapha bungasembathi Nkosi Jehova. Usinike umoya ukukhuthala silime sihlakule silinde sikulimileyo nesihlakuleleyo. Zwanini amazwi maAfrika ahlakaniphile amazwi asezulwini awungawona wethu ahamba afane exactly uma uyofunda incwadi yeZaga 6 ufunde incwadi yeZaga 6 ufunda amavesi ambalwa okungaba uverse 4 uverse 6 uverse 9 uverse 10 angazi noma isikhathi siyongishaya yini kodwa ke wengagcini ngokwabeze kwengiwasho uthathini ukuze ke siqhathanise nalokho kusemthandazweni wokuvuka. Ngakho uma sithi uShembungu bani impela lombuzo unzima ngoba nakho phela mawufunda iZaga 6 verse 4 uthi unganiki amehlo akho ubuthongo nezinkophe zakho kozela. Ebese tu verse 6 yana intuthwanini evelandini ubone izindlela zayo zokuhlakanipha. Athi verse 9 emacingwane uyakulala kuze kube nini evelandini uyakuvuka nini ubuthongeni bakho na. Uyabona ke uma uverse 21 ezothi ningavilaphi uthi uShembe ningavilaphi isono ukuvilapha. Umuntu ovilaphayo ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu. SekuShembe kusho njalo. uShembe usho njalo umqalo wendlela. Uthi ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulime uzophela ngakho ungahambi ucela ukudla kubantu. Kodwa mawufunda iZaga 6 uyofunda uverse 10 uthi ubuthongo obuncane ukozela okuncane ukusonga izandla kancane kuze kulalwe bese ukuhlupheka kuyokwembatha njengamanenginiki. Manje lento ijulile ngoba ngeke ngathi ngixoxa nenye inkosana uNtuthuko Buthelezi esimthola laphana eTempeleni enkazimulweni eMtubatuba nawe eMtubatuba umncinyane. Uthi ke uShembe umqalo wendlela ubuyisela abantu endleleni yabo yasendulo yokuthi baziphilise ngokulima. Kulima kuyinto abantu base South Africa neAfrica as large ababeyithembile ukuze bakwazi ukusiphilisa amacemane. Uthi ukulima imfuyo kanye nokuzingela izinto ebezihamba phambili kusizwe esemnyama. Ingakho kwakuthi uma izulu lomsile kucelwe imvula kwinkosazana yayo iyayibizwa ngokuthi nomkhubulwane. Phela abantu abamnyama babekholwa kuNkulunkulu ababembiza ngomvelenqangi. Amazwi lana eswanikwa inkosana uNtuthuko Buthelezi enkazimulweni eTempeleni eMtubatuba. Uzuthi emayiqhubeka ukufika kwabacindezeli ngisho into ayibhale njengoba enjalo. The aim was to take over the land in black so that farming can be theirs. They came strategically so. Bafika umuntu omnyama bamfaka inkolo yabo kuqala. They arrived with settlers from Europe. Isibonelo uYan van Riebeeck umhla 6 April 1952 efika lapha eCape Town. Bathi babezosungula refreshment station okwakuzotshalwa kuyona kodwa uhamba kwesikhathi bathi mabephendula abantu babaphendula basebenza ngathi bazobazigqila zabo bephendule kezela izwi likaNkulunkulu ukuba lisebenze ukucindezela abantu abamnyama. Ngiyazi esikhathini sanamhlanje kuabanye abantu abasafuni sisho ukuthi silapha sikhona nje nomhlaba wethu singenawo ingoba sakunabacindezela. Manje yenza ukuthi ngikhumbule into ebhalwa inkosana uButhelezi ebese mina ngikhumbula uJomo Kenyatta. uJomo Kenyatta mangamusho ekusho exactly lokho ocishe kufana nokusho inkosana uthi when the missionaries arrived the Africans had the land and the missionaries had the Bible. They taught us how to pray with our eyes closed. When we opened them, they had the land and we had the Bible. Close quote. Jomo Kenyatta ungomunye babaholi abadumile. Uthi cha amasiqonda ngqo akushoyo ngoba sisho akushoyo. Akusho ithina kusho imbhalo uthi nesicubungulayo. Ithi amayifika ama missionary lapha eAfrica thina sasinomhlaba. Wona eneBhayibheli basifundisa ukuthi amasikhuleka sokhuleka sicimezile
sesiwavula amehlo thina sasingenawo umhlaba songowabo kodwa thina sesiphethe iBhayibheli kuphela sesiphethe iBhayibheli umhlaba singasenawo madoda ngakho ke kubalekile ukuthi ke uma yethu uShemba ningavelaphi ethi lima ulinde wayeshuta silime umhlabathi esasiphuwa uNkulunkulu esibeke kuwona uze athi uyibusise inkosi Jehova imisebenzi yezandla zethu siyakuncenga ukwamukela nokuncenga kwethu kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho Nkosi Thixo wethu uverse 20 lowo abesezothi uverse 24 noma libalele lima ngoba usazi isikhathi uNkulunkulu azonisa ngaso izulu noma liyana lima hlakula ulinde kungonakala ukulimileyo nokuhlakulileyo uboba uyezwa ke ungabi isedeleli salamazwi uboba uyezwa ungabi isedeleli salamazwi hambani yofunda uDeuteronomy 17 verse 12 manje ke la ngesikhathi esiningi ke uma singake sibheke nje ukuthi ke thina njengama Afrika phela ngoba kuthiwa singabantu abamnyama kodwa lokhu ngiyishila into yokuthi ayi lento ukuthi singabantu abamnyama ngizwa kahle thina singabantu ayehli kahle ngoba ngayisho ukuthi isukaphi emacingwane kodwa namhlanje ngisafuna ukukhuluma ngemvelo ngoba kwesikhathi amasikhuluma izinto bathi abantu imbono yabanye abantu ngifuna namhlanje umbuzo ukuphendula ngokaNkulunkulu engacabanga ukuthi umuntu ohlaniphe ngokuphelele angaphikisa ukuthi ukuhlangana uma kade kunezulu ebese kuphuma ilanga ishaye lihlangu kuhlangane kuphuma lento esiyibizwa ngerainbow okuwuthingo lenkosazana manje uthingo lenkosazana okuyi-rainbow inawo ama-colors noma imibala kunombala oviolet lapha kunombala oyi-indigo lapha kunombala oblue lapha kunombala ogreen lapha kunombala oyellow lapha kunombala orange lapha ngishelana ured lokho kuthiwa yi-roast beef madoda i-acronym yakhona awukho umbala omnyama la ukhuluma lembala cishe u7 eyakha uthingo lwenkosazana kodwa omnyama awukho kanti thina ukuthi singabantu abamnyama kusho ukuthi nemvelo iyakuphika ukuthi singabantu abamnyama ngoba kuthiwa singabantu abamnyama kwakhandwa ngoba nemvelo alikho umuntu amathiwa siyi-rainbow nation ngoba phela uthinga akekho umuntu onesandla into ezenzakala nje umuntu nje kuyingxenye yemvelo sithi ke siyi-rainbow nation kodwa manje sithi siyi-rainbow nation kodwa asikho thina awukho umbala omnyama lapha kusho ukuthi sikhona kule rainbow nation kaNkulunkulu kulolu uthingo lukaNkulunkulu aluvezayo kodwa hayi njengabantu abamnyama usho ukuthi sibona abantu abamnyama awubantu sesiphekwa imvelo bona baqhubeka kodwa hayi singabantu abamnyama simzwile uma hayi ngikuphendula lokho ngoba ngathola imibuzo eminingi macingwane ethi hayi ngathi sivele nje kuthiwa we are blacks nathi no awukho umuntu omnyama nomhlophe akekho ngoba kulama colors futhi ayikho umbala omhlophe waqhamuka nje ochwepheshe beyihlakaniphi befuna ukucindezela bathi bamhlophe laba bamnyama laba akekho white no black emvelweni kaNkulunkulu ekhandweni kaNkulunkulu isho singihamba soyisheke i-rainbow siyibuke ngisho iphumile makade kunemvula sihambe siyoyibheka noma kade kuduma izulu angeke ubone umbala omnyama nomhlophe lithi iBhayibheli sibuke sibukweni kulovivi bahlazana ukufika okuphelele ayophela manga professor waqeda manga ngoba inhloso yokukhuluma izinto ezinjengalezi ukubeka izinto endleleni yazo ukuthi fanele ihambe kanjani umsebenzi womsakazo ukwenza lokho mfethu ayijulile ngakho ke macingwane ke uma siqhubeka macingwane kuyafika kuyahamba ngifike ngisho ngithi ke njoba ngeke ngakhotha uJomo Kenyatta omunye wabaholi baseAfrika engimkhonze kakhulu nolukhulumayo udaba lokuphundulwa ukuphatha phakathi nomhlaba nokuyena waqhamuka ngento elende redistribution lena ke eundabizwe kwayo namhlanje lithi nama-Afrika cha uShembe uthi thina siyolima lenhlabathi ngoba lenhlabathi kungeyethu uzuthi kuverse 26 bonke abavela phayo bayolahlwa
igazi labo liyobizwa esandleni sabo aliyokubizwa esandleni sikaNkulunkulu ngokuba bamthela ihlazo uNkulunkulu ngokuvelapha kwabo uNkulunkulu baphile izandla zokuba basebenze abasebenzi izandla zabo bazigcinele uhamba becela ngazo ukudla kubantu bamthela ihlazo uNkulunkulu sengikhumbula ke impela ke le revolutionary ke uThomas Sankara bathi amabembiza lapha bathi uThomas Isidore Noel Sankara enye yezinsizwa ezazichithile noma yafisa encane ngoba iqiniso kwelesikhathi uyalifela kodwa sokusukhulumile nokuumbono kona kufe ebesithi enye insizwa ngapha eAfrika nayo we uSteve Biko yake yasho ukuthi it is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die kungcono ufele into ezoba khona kuhlale hlale khulunywa ngayo ukunoqokela uphile ngento eyofakanye nawe ngakho uThomas Sankara wayezalwa ngo1980 wabusa ngo1983 kuya ku1987 isikhathi esincane nje naphana eBurkina Faso wayebizwa ngokuthi uyiAfrican Che Guevara wayebizwa ngoChe Guevara waseAfrika hayi yabona yayincane leyansizwa leyana ngithanda ubuhlakani bayo isencane hayi kodwa ke yasheshe yahamba ngoba amaqadasi ayifikile engafuni imbono yayo abantu bayizwe kodwa namhlanje sakhuluma ngaye kwasezane ukufa kwakhe ngoba namhlanje sakhuluma ngaye madoda kusho ukuthi ke le idea ekhuluma ngayo Steve Biko namhlanje kusho ukuthi wafela into right ingakho ke masivundulula umthandazo wesabatha kaShembe ujulile macingwane khona lapha khona macingwane athi khona usinike izinhliziyo sokugcina imithetho yakho ngale mina usivuse ngayo ebuthongweni ebesingenamandla ukuzivukela kubo ngaphandle kwakho ebesethi silandelo seyibandla uNkulunkulu namandla wonke isonke abamkhonzayo busisa uvuka kwethu namhlanje usigcina ngomsa wakho amen uthi ke uma ungumfundisi ungathi wayazi ukuthi uhamba befikele izikhathi kodwa uShembe ngempela uShembe ungambiza ngani lapha emhlabeni yabona alikho igama eliqualify kuyena hayi ukuthi philosopher ukuthi scientist noma no ngeke kufanele izwe lisitshela ukuthi thina sethu bani ngoba masithi uNkulunkulu uthwa cha ihaba leli sisho uNkulunkulu obukuyo abuphethe abuphathiswa uthi uma uverse 29 uma ungumfundisi ubozifundisa wena ukukhuthala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi uNkulunkulu wathi akusetshenzwe uma umfundisi asibone kuwe impawu zokuthi uNkulunkulu uthe akusetshenzwe uzaqhubeka kuverse 30 ngicela ukuthi bahamba abantu babe nazo lezi hlaka zamaNazaretha ngoba ziyinkinga zahlubudlo bekhasini uze uthi kuverse 30 uma wena mfundisi sewuyinhloko yokuvelapha kubantu awuzuba umthwalo phezulu kwabona futhi wena uzophila ngani kuzoba ihlazo lingakanani uma wena uhamba ucela ukudla kubantu na mana uShembe uthi uma umfundisi zifundise wena ukukhuthala uzohole nabantu bakhombisa ukuthi umuntu uyasukuma bhukule ayifunze yena amen ingakho 31 uthi umqalo wendlela uthi uShembe uma wena ke uyisizukulwane saAdam noEva okwathiwa kuyinsimini yaseEdeni lima ulinde ubonakala uthabatha isimo sobunja uyazethuka wena ngokungathanda ukusebenza ngifunda njobe njalo uyakumukela ukuthi thina siyinzalo kaAdam noEva kanti ungakanani ngoba lisho umqalo wendlela engazi Adam engazi Eva kushizo lithi thandaza kanje yep siyazi kwenzakalani masikhuluma ngetsimina seEdeni sikhuluma ngoEva sikhuluma ngoAdam uze uthi ngokuba kwathi umuntu uyodla umvuzo wezithukuthuku zakhe washo uThixo kaAdam wathi uNkulunkulu ngokuqinisa umuntu yokudla ajulukile uyawaphikisa wena lamazwi uyathokoza yini ngawo uNkulunkulu uma udla ukudla ungakusebenzanga ungakujula kulanga ebusweni bakho uthanda ukudla ungakujulukela kanga ubeka isono phezulu ngoba kuncishayo kanti isono esakho kusho uShembe uthi amehlo kaNkulunkulu
ayathokoza yini ngawo uma udla ukudla ungakujulukelanga azathi ushebe uwebile lokho kudla uzathi verse 40 uzothi uNkulunkulu ulanjiswe yini nazi izandla zakho nje owathi uNkulunkulu waAdam le mawulindi uphumule ngosuku lwesikhombisa insuku ezithupha yakusebenza zonke ungalephuli ebese ngene isilandela uNkulunkulu onamandla onke isawubonke abamkhonzayo busisa ukuvuka kwethu namhlanje usigcina ngomsa wakho amen amen. Ngicabanga ukuthi dokotela asibambe lapho ngoba isikhathi nakho sesifuna ukuthi senze kanje isihloko lesi eside kakhulu nangesonto elizayo soqhubeka futhi sisibhekisise dokotela ngiyazi uthema ukukhuluma wathi ufuna simeme ngisho ke abantu abasha kakhulukazi abantu abasathanda nokufunda ukuthi besondele bezozwa neminye nje imkhakha abangayithatha mesikhuluma ke ngeagriculture nokubaleka kweagriculture ushembe ekhuluma indaba enkulu ekhuluma ngemsebenzi yezandla khuluma ngokukhuthala kanti mawubheka nembhalo futhi njengoba defunda udokotela iyakuveza ukuthi yani entuthwaneni vilandini bheka nje ngoba mawukhuluma ngawo lo mthandazo esikhuluma ngawo kumthandazo wokuvuka uyathola ukuthi noma uyeBhayibhelini lo mthandazo wokuvuka ukhona ngoba uba ngehora leshagalolunye njalo phakathi nensuku mawuyobheka izenzo 3 verse 1 uyathola uPetro kanjalo noJohane kuthiwa bakhuphukela endlini yokukhuleka ngehora leshagalolunye bese ubheka ushembe mezohamba emhlabeni uthi enobheka isikhathi umphefumulo wami ozophuma ngaso bese leso sikhathi leso umphefumulo wami ozophuma ngaso nobese ngene endlini nisonke iyona ndlela enongikhumbula ngayo nami ngiyonikhumbula isikhathi aphuma ngaso umphefumulo wakhe kwaba yiro futhi ihora leshagalolunye leli livela lapha kuizenzo 3 verse 1 so ke angazi mhlambe ngifuse ke sizwe abantu kumbe uhlobo lemibuzo sike sayithola noma ngeke iphendule namhlanje dokotela ngiyakubona ufuna ukugxuma uhlale kuyona cha kuze kube yileli yasonto ngoba leli esiyakulona namhla 31 sobeke siqedela le ndaba esikhuluma ngayo ethinta ke umthandazo wokuvuka nezolimo ake sizwe